Okušali smo vino, sad ćemo napraviti i jelo koje ćemo približiti tom vinu. Za to jelo koristit ćemo rakovice. Ovo je rakovica ili grancigula. Ove su ulovljene u premanturi na rtu kamenjaku. Specifičnog su slatkastog okusa, izrazito bijelog i aromatičnog mesa. Tako da skoro sve začine koje su nam potrebni ima unutra. Njih kuhamo žive, kuhamo ih 25 minuta. Dok se rakovice kuhaju, mi ćemo umjesiti naše njoke od domaće skute i pirovog brašna. Vrlo jednostavan recept, 200 g pirovog brašna, 200 g skute, jedno jaje i malo soli. Znači uzeli smo 200 g pirovog brašna koje ćemo odmah posoliti. Na 200 g pirovog brašna uzet ćemo oko 200 g domaće skute. Bolje da je skuta ovako malo tvrđa nego ona tek napravljena, jer ovo će nam upiti manje brašna. Sad ćemo to pomiješati i u to ćemo dodati jedno jaje. Jaje će držati njoke povezane. Stavit ćemo samo jedno jaje da nam ne bude pretvrdo. I sad ćemo to umjesiti kao da radimo njoke od krumpira, samo što je ovdje baza skuta. Dobro ćemo umjesiti tako da se i skuta koja je dosta zrnata svugdje lijepo poveže sa brašnom i da nam ostane sve lijepo, kompaktno i glatko. Kad umjesimo tijesto, stavit ćemo ga da odstoji sat vremena u frižideru. Taman vremena da očistimo rakovice. Ovako lijepo bulu tijesta stavit ćemo u foliju i pustiti da odmori sat vremena. Evo, prošlo je 25 minuta, naše su rakovice kuhane. Sad ćemo ih izvaditi van i pustiti mrvicu da se ohlade. Krasno miriše. Krećemo očistiti rakovice. Prvo ćemo noge. Evo, prijatelju, kušaj. Stvarno je odlično. Lijepa muškatna. Creme de la creme. Jadranskog mora. Divotice, ja obožavam rakovice, pogotovo u ovo doba godine kada su one u punoj sezoni, onda imaju taj fantastičan slatkasti okus. Znači prvo odvajamo noge, onda skidamo jajašca, jajašca ćemo poslije koristiti, otvaramo gornji dio od donjeg dijela tijela i tu imamo nešto što se zove moždina koja je miješana sa mesom i jajašcima i ona u stvari daje tu esenciju morskog okusa, tu jačinu, intenzitet okusa koji ima rakovica. Uz to bijelo meso koje je onako slatkasto, ovo je aromatično, kad se sve skupa sljubi, to je super. Onda odvajamo one jestive od nejestivih dijelova. Ovaj dio je nejestiv, zato ćemo ga potpunosti maknuti. Sve ovo ostalo ćemo iskoristiti. Sljedeća stvar koju ćemo napraviti je rezanje tijela na pola da bimo ga lakše očistili. Ovo se zove dekonstrukcija rakovice. Da. Moraš je rastaviti u sastavne dijelove. Ko to radi prvi put, sigurno će malo imati problema jer sama anatomija rakovice je tako malo kompleksnija, ali već nakon prvih 100 kg očišćenih rakovica bit će im lakše. Proces čišćenja rakovica je malo zahtjevniji i malo duži, ali vjerujte mi, nagrada poslije je nevjerojatan okus i tipičan za ovaj kraj gdje mi živimo i radimo. Zato i pokušavamo maksimalno iskoristiti ono što nama ovdje naše okruženje nudi. Znači, namirnicu što je više cijenimo, to će nam ona biti zahvalnija i više nam satisfakcije pružiti. I došlo je vrijeme za naše njoke. Tijesto je ostajalo 45 minuta, sat vremena, taman koliko nam je trebalo za očistiti rakovice. Lijepo je glatko, podijelit ćemo ga na 4 identične četvrtine. Njoke ćemo napraviti male, ja ih tako volim, negdje veličine lješnjaka.
cilj ovog master klasa je da vam pokažemo na koji način sljubimo hranu i piće, ali sa zadanim vinom. Znači imat ćete realne situacije kada imate vina na skladištu koje već imate u većim količinama i neko vrijeme vam stoji. Način pripreme hrane za birano vino je dobar način na koji možete rasteretiti svoje skladište. Umak ili šugo koji ćemo napraviti od naših rakovica vrlo je vrlo jednostavno. Znači krećemo sa malo peršina i malo mladoga češnjaka. Peršin ćemo nakosati na sitno. Jednostavni mediteranski okusi koji neće pokriti rakovicu, dapače dignut će sve te njene arome na jedan viši nivo. Meso rakovice samo po sebi ima tu finu aromatiku koju ne treba sakrivati. Dapače, mi ćemo je gledati našim načinom začinjavanja i istaknuti što više. Na zagrijanu tavu stavljamo malo maslinovog ulja. Na zagrijano ulje dodat ćemo češnjak i peršin. Sve radite na vrlo blagoj vatri, da vam ne zagori. Odmah zatim dodat ćemo i moždinu i jajašca koji će dati jedan specifičan okus. To ćemo kratko popržiti. Ajme, već fantastično miriše. Super. I na to dodajemo meso očišćenih rakovica. Stavit ćemo mrvicu soli, ne previše. Zrno papra. I podlit ćemo sa istim vinom koji pijemo. Ja često preporučujem ljudima da kuhaju s vinom koje će piti uz zadano jelo. Nemojte se toga ustručavati, nemojte točiti kiseliše u hranu jer možete upropastiti hranu. Vina ne treba previše, dovoljno je malo. Pola deca bit će sasvim dosta. Njoki će se kuhati 3 do 4 minute. Dok se njoki kuhaju, mi ćemo staviti i malo šparuga. Od šparuge koristimo samo ovaj gornji dio koji je mekan i on ima najviše okusa. I na nama je ostalo još samo da stavimo ove krasne njoke u naš šugeto. Ovako. Uzet ćemo i malo škrobne vode u kojoj su se kuhali njoki, tako da nam umak bude onako malo baršunast. Super. Evo. I mi smo gotovi, spremni za serviranje. Mirisi koji izlaze iz ove tave su fantastični. Jelo je jednostavno. Svu pripremu u stvari je priroda odradila za nas. Znači, već gorčinu u šparogama je stavila, slatkoću u rakovici ostavila. Na nama je bilo samo da iskoristimo ono što priroda nudi i to pokušamo sljubiti s ovim krasnim sauvignionom. Za dekoraciju, ali i okus, stavit ćemo malo ikre od rakovice. Evo ovako. Koja je isto jestiva i onako malo slatkastih aroma i fino pucketa pod zubima. I kap maslinovog ulja.